ako si kliknuo na ovaj video, to vjerojatno znači da si barem jednom u životu sam sebi rekao od sutra mijenjam svoj život. Biću produktivniji. Od sutra se budim rano ujutro i krećem. I to ste si vjerojatno govorili u onim kasno večernjim satima prije spavanja. I onda je došao taj trenutak. Jutro. Trenutak kad se trebaš probuditi, a onda vrlo brzo nađeš onu izliku. Pa ne mogu mijenjati svoj život sad kad sam ovako umoran. Bolje da ja sad još malo odspavam, pa ću onda kasnije mijenjati svoj život. Ili onaj vječiti klasik. Od sutra ću. I sad ja ne znam jeste vi takvi, ali sa sigurnošću mogu reći da sam ja takav. Znate kakav sam još bio cijeli život? Iznimno neorganiziran. Svaki dan mi je izgledao drugačije. I nije ništa loše u tome da ti svaki dan izgleda drugačije. Loše mi je bilo to što sam se osjećao kao da život nije u mojoj kontroli, nego da moram samo pohvatati sve stvari u svom životu, moram sustići svoj život. Doslovno sam se osjećao kao da kasnim sa svojim životom. Pogotovo kad si student, svaki dan ti je drugačiji. Jedan dan imaš predavanje u 8, drugi dan imaš predavanje u 12, treći dan uopće ne moraš ići na predavanje jer su neobavezna, a od 2020. da ni ne govorim. To kad je krenuo onaj lockdown, pa su krenula i online predavanja, onda lagano u krevetu, upalim predavanje, slušam ili vrlo vjerojatnije uopće ništa ne slušam, nego spavam ili scrollam na mobitelu i to je to. I onda sam mislio, dobro, sad mi je tak, ali kad se zaposlim, kad ću imat stalni morat ću dolaziti svaki dan na posao, recimo u 8, onda ću se ja već naviknuti dizati ranije, ići na posao, imat ću neku rutinu, da će mi se sve posložiti. Da, nije, mislim, je, ali pod koju cijenu? Ja sam stizao na posao u 8 i nisam kasnio ili bi ih zakasnio nekad. Ali nije problem uopće u kašnjenju. Problem je u tome što sam se ja užasno teško navikao na taj ritam, u stvari nisam se uopće naviknuo. Još je veći problem u tome što sam sve radio u zadnji tren. Što po time mislim? Pa uzmemo taj primjer da mi posao kreće u 8 sati. To znači da mi treba recimo pola sata biciklom do posla i onda još mi treba pol sata da se spremim. Znači treba bi se ustati recimo u 7 ujutro da bi stigao normalnim nekim tempom na posao u 8 sati. A kad bi se ja probudio, budilica zvoni u 7, ja snuzam, malo zaspem, pa onda opet snuzam, onda malo uzem mobitel pa scrollam i onda pogledam na sat, evo, već je 7:23. I onda na brzinu operem zube, uletim po tušku da nema sutra, već je 7:40, onda se brzo moram spremat i onda moram letiti na posao. Jer sam krenuo u 7:40 ili 7:45. I onda žurim na posao da stignem u 8 i na kraju stignem u 8. I to je ono što je najgore od svega. Iako sam kasnio cijelo vrijeme, ja sam stigao u 8. I šta je moj mozak iz svega tog shvatio? Ja sam sam sebi nesvjesno govorio, gle, pa ti možeš u 7:20 do 7:20 biti u krevetu, scrollat, ti možeš se žurit, tuširat, spremat ovo, ti se možeš žurit na biciklu, ići do posla, svakak ćeš stići. Zašto bi se onda ustao u 7 ujutro? Ćeš svakak stići. I baš zato što sam nebrojeno puta u tim svim kašnjima uspijevao doći na vrijeme na posao, ja sam to i dalje nebrojeno puta radio i ponavljao. Tako da su mi stvari jutro uvijek bila lagano stresno, pod adrenalinom, stalno sam po nekom žurbom. Dođem na posao i već sam lagano umoran. I siguran sam da nisam jedini takav, a i mislim da znam zašto to radimo. Budući da se mi osjeća da konstantno kasnim za svojim životom, da nemam kontrolu nad tim što se događa, spavanje je za mene činilo dvije stvari. Prvo, spavanjem sam odgađao ili izbjegavao stvari s kojima se moram suočiti i kada je došao tren da se probudim, to je značilo, sad se moram suočiti sa svim stvarima, sa svim problemima. Što naravno nisam htio. A druga stvar je što je spavanje, odnosno spavanje i snuzanje alarma i to odgađanje, meni davalo tu neku kontrolu nad mojim životom. Sad sam ja taj koji snuza alarm, sad sam ja taj koji još malo odgađa, još malo spava, da ne moram krenuti dalje. I trenutak kad sam si to posvijestio je bio trenutak kad sam shvatio da to uopće nema smisla. Da ću se bolje osjećati, imat ću više kontrole ako sam se stvarno ustanem i nešto krenem napraviti povodom toga. Tako ću jedino prije i sustić svoj život. I tako se stvari rodila ideja za ovim izazovom, da se 30 dana budim, barem sat i pol prije nego što moram biti na poslu. I to je značilo da imam vremena da se u miru otuširam, spremim za posao, pa čak i da doručkujem prije posla. I što je najbolje, da u svemu tome uživam. Znam da to se zvuči banalno, ali meni to uopće nije bilo banalno. I onda sam još u sve to htio odvojiti pola sata
da obavim nešto što ja želim kako to ne bi morao obaviti nakon posla. Jer šta je u stvari problem kad mi dođemo s posla? Dođeš s posla umoran, a onda te još čeka brdo drugih stvari koje moraš obaviti. Od, ne znam, čišćenja kuće, pripremanja ručka, večere, nečega. Nemaš vremena za sebe, nemaš vremena obaviti nešto što ti želiš ili jednostavno sam odmoriti. A svi znamo koliko sve te stvari oduzimaju i snagu, i vrijeme, i energiju koju nemamo. I sad recimo ti nakon posla želiš napraviti nešto za sebe, ali jednostavno ne stigneš od obaveza ili ako stigneš nemaš energije za to. I onda sam sebe grizeš i kriviš se zašto si takav, zašto drugi ljudi sigurno ovako, drugi ljudi sigurno onako, ali nije uopće tome stvar. Jednostavno nemaš energije. I onda budeš ljut na sebe, uzmeš mobitel ili upališ televizor i onda provedeš pol sata, sat, dva, ne radeći ništa. Ali to je u stvari tom tijelu i tom mozgu potrebno da se ti kao odmoriš, ali se u stvari ne odmaraš na taj način. Samo što to misliš. I zato želim sve to što mogu obaviti ujutro, tako da popodne kad dođem s posla nemam to opterećenje. I onda kako to obavim odmah ujutro, započet ću dan zadovoljan. I ono što sam vrlo brzo otkrio u tom ranom ustajanju, jedan jako lijepi benefit, a to je da je sve mirno. Svijet je u miru, svi spavaju, ništa se ne događa, nema distrakcije, nema poruka, nema poziva, nema mailova. Znači doslovno si samo ti i možeš raditi što god želiš u miru. Osjećaj je fenomenalan. Tako da sam ja isplanirao svoje dane ovako. Idem na posao u 7, do posla mi treba jedno 10 minuta autom, što znači da ću krenuti onda 15 do 7, da si opet dam taj neki luft. Znači 15 do 7, pola sata mi treba da se pripremim i da doručkujem, znači u 6:15 se moram ići spremat za posao, moram još izaći psa prije posla, što mi je još nekih pola sata, odnosno 15 do 6, odnosno 5:45 i ako želim obaviti još nešto svoje za sebe, onda se moram probuditi u 5:15, odnosno mogu se probuditi između 5 i 5:15. I tako sam odlučio da ću se sljedećih 30 dana buditi barem oko 5 ili 5:15. Ako mogu prije, mogu prije. I onda se odmah pojavio novi problem. Ako se ja želim dizati u 5 ujutro, kad ja moram ići spavati? Već sam ranije u životu primijetio da mi treba minimalno 6 sati sna da mogu normalno funkcionirati tijekom dana. A sa 8 sati sna se osjećam baš dobro. E sad, ako želim 8 sati sna svaki dan, a moram se probuditi u 5, to bi značilo da moram ići spati u 9 sati navečer. Što se naravno neće dogoditi. Jer imaš obaveze, imaš druženja navečer, hoćeš pogledati film, jednostavno nemaš šanse da ću moći ići spati u 9 sati navečer svaki dan. I čak i da legnem u 9 sati navečer, da sam u krevetu u 9, onda još moram i zaspati. Što je prosječna osobi treba ne znam koliko da zaspe, znači evo recimo da legneš u 8:30 da bi mogao zaspati, da bi već spavao u 9. Ali većini se ni ne spava toliko rano. Tako da sam se odlučio za opciju 6 sati sna dnevno i da ću biti u krevetu do negdje 10:30, tako da zaspim do 11. Ako mogu prije, odlično. Ja srećom nemam problem sa zaspivanjem jer doslovno kako legnem, tak i zaspem, ali znam da mnogi nemaju tu sreću u životu, nego muče se da zaspu, treba im 5 minuta, pola sata, sat vremena, nekima 3 sata, a najgore je kad se još stresiraš da moraš zaspat i onda si stvaraš još taj neki pritisak, moraš spati, onda ne zaspeš sve do jutra, doslovno, mobitel ti zvoni za pola sata, a ti tek si onda uspio zaspati. Tako da mislim da ovo rano ustajanje bi moglo pomoći ljudima koji se i s tim bore, jer ti nakon 2-3 dana što ćeš se dizati u 5 ujutro, bit ćeš mrtav umoran oko 6 sati navečer, tako da moglo bi to biti dobro i za vas. Treba će vam par dana da se priviknete, ali dajte si vremena. Kad je došao taj prvi dan, večer prije sam bio u krevetu u 9:30 navečer. Tako da sam računao ako zaspim u 10, pa mogu bi se ja već možda probuditi u 4 sata. Pa sam si navinuo budilicu u 4 sata ujutro. I onda budilica kad je zvonila ujutro, ja sam ju stavio dalje od kreveta da se moram baš fizički ustati. I ja sam došao do mobitela, ugasio budilicu i nisam imao pojma zašto sam ja ustao i vratio sam se nazad u krevet. I onda nisam zaspao jer sam se sjetio, moram se ustati, ali meni u glavi bilo, pa dobro, mogu ja i biti do 5 budan. I ništa, ja sam bio na mobitelu, bio sam jedno 20 minuta na mobitelu, scrollao po TikToku i ja sam rekao, ajde, idem se ja ustati. I to su mi bile već prve greške koje sam napravio, odmah prvi dan, odmah prvi put čim sam to krenuo. Prvo,
Kad sam se ustao, vratio sam se nazad u krevet, a kao drugo uzeo sam mobitel i bio sam na mobitelu 20 minuta. Ne znam za vas, ali mene to scrollanje užasno umori. Koliko god da se ja probudim odmoran, mene će to scrollanje ujutro opet umorit i ja doslovno opet mogu ići spavat. Ali dobro, bio sam tih 20 minuta na mobitelu i rekao sam idem se ustat, i onda sam se ustao i išao sam prat suđe. Nakon što sam upravo suđe, onda sam otišao još izeditirati jedan video što sam imao za klijenta. I to mi je sve ukupno trajalo nekih 40 minuta, tako da je bilo malo prije 5 sati, ja sam već obavio 2 stvari. Napravio sam video i oprao sam suđe. I to je bio taj prvi trenutak gdje sam ja osjetio baš jedan lijepi osjećaj zadovoljstva. Jer je bilo tek 5 sati, a ja sam obavio već 2 stvari, od kojih je jedna čak dosta značajna. I budući da sam si rekao da mogu tako se krenuti buditi između 5 i 5:15, da krenem sa svojim danom, ja sam stvari imao još 15 minuta da nešto napravim. I doslovno nisam znao što da napravim, rekao, ajde, sjetio sam se jedan veš, idemo objesiti veš. I onda nakon toga ostalo je sve išlo po planu. Prošetao sam psa, spremio sam se, utuširao, jeo sam doručak i cijelo vrijeme dok sam to sve radio, uopće nisam bio ni pod kakvim stresom, nisam bio ni pod kakvom žurbom, nego sam jednostavno samo u svemu tome što sam ja radio, ja sam u tome uživao, i u šetnji, i u tome što sam se spremao, i što sam jeo, baš sam onako, bio sam u tom trenutku. I kad sam putovao na posao, isto sam nisam se žurio, nije me živcirao promet, ništa. Došao sam na posao zadovoljan. I osjećao sam se zadovoljno isto zato što je bilo tek 7 sati ujutro, a ja sam na poslu i obavio sam već puno stvari koje bi me inače čekale nakon posla. Tako da sam znao da ja nakon posla ne moram ništa raditi, nego mogu biti neopterećen kroz čitav dan. Tako da ako hoću doći doma i leći i ništa ne raditi, neću osjećati nikakvu grižnju savjesti. Doslovno mogu raditi šta god želim, neću se osjećati loše. Mislim da smo čak tu taj dan otišli Iva i ja se šetat cijelo popodne. I nisam osjećao nikakvu grižnju savjesti, baš se sad šetamo 3 sata po Osijeku, osjećam se loše jer bi trebao raditi video. Toga nije bilo. Tako da mi je u biti prvi dan prošao super. U stvari tijekom dana sam osjetio blagi umor na poslu, ali ništa neuobičajeno inače osjetim isto umor na poslu. I u stvari onda sam popio kavu pa me to opet prošlo, ali općenito kroz cijeli dan me držao taj neki dobar osjećaj. I navečer kad sam išao leći, isto sam išao leći oko 9:30 i odlučno sam rekao idem se opet probuditi u 4 ujutro. I došao je drugi dan. I mislio sam da ću naučiti nešto iz prvog dana kad sam se probudio, ustao, ugasio budilicu i vratio nazad u krevet i bio na TikToku. I da to neću ponoviti. Ali sam doslovno ponovio sve apsolutno isto. I opet sam se probudio, uzeo mobitel, nisam znao šta se događa, vratio se nazad u krevet i bio na TikToku 20 minuta. I sad kad to malo gledam, mislim da se dogodilo upravo to da sam ja u stvari sam sebi rekao, pa dobro, gledaj, probudio si se u 4, ako ti budeš 20 minuta na TikToku i dalje ćeš sve stići i dalje ćeš se osjećati zadovoljno na kraju dana, pa šta, mogu se opet malo vratiti u krevet i biti na TikToku. I tako je i bilo, opet sam se ustao, opet sam napravio stvari sve slično kao i prvi dan i osjećao sam se dobro na kraju dana i išao sam opet odlučno u svoj 3. dan izazova. I sad 3. dan je iz nekog razloga bio puno teži. U stvari bila je subota, vikend je razdoblje kad se mogu naspavati. A sad je bio problem jer se kao moram ustati ranije, a nemam neku potrebu. I svejedno sam se ustao, obavio sam stvari koje želim, prošetao sam vali, upravo sam suđe, malo sam pospremio po stanu i skužio sam, imam dosta slobodnog vremena. I tad sam u stvari odlučio ići sa Šogijem na kavu ujutro, na jutarnje piće, što u stvari nismo nikad do sad radili, jer i on i ja volimo spavati po cijele dane ako možemo. Ali eto, taj dan smo se dogovorili, ajmo ići na piće. I na toj kavi nam je bilo super. I onda smo odlučili, pa ajmo mi tak svaku subotu otići na našu jutarnju kavu. Malo se podružiti, pozovemo još nekoga i tako. I jednostavno se družimo. I kad sam došao s kave, najednom mi je sve počelo imati smisla. Imam vremena i kad sam s prijateljima ne razmišljam toliko o tome šta moram raditi, nego sam bio baš s njima, bio sam u trenutku, slušao sam baš sam onako aktivno slušao šta netko govori i bio sam u tome. Ne samo fizički, nego baš full i psihički sam bio u razgovoru. Bio sam na kavi bez grižnje savjesti, što jako čudno jer od kako sam krenuo na faks je to taj osjećaj konstantne neke grižnje savjesti ako nešto ne radim za faks, nego ako odem negdje se odmoriti, osjećam grižnju savjesti jer se odmaram jer trebam nešto raditi za faks. U stvari to je jako glupo.
A sad kako sam to stvari obavio već sve svoje stvari ujutro, imao sam čisto vrijeme samo da se družim. I počeo sam biti opušteniji i mislim da i ja sam to osjetio i mislim da se to isto osjeti i mislim da je to drugi isto osjete. I taj osjećaj opuštenosti je počeo prelaziti i u druge sfere mog života. Recimo, idem u dućan i prije bih se žurio u dućanu jer u glavi mi moram što prije uzeti sve te stvari koje su mi potrebne da bi što prije došao doma, jer onda se što prije doma sve obavim i onda naravno kad dođeš doma opet žuriš sa čišćenjem, žuriš se napraviti to, žuriš se napraviti ono. I u stvari cijelo vrijeme se sam nekam žuriš da nešto stigneš, u stvari nikad ne stigneš, nek se cijelo vrijeme žuriš i u ničem ne uživaš i prođe ti dan i osjećaš se bez veze. I skužio sam da mi se to sve promijenilo. Sad se više ne osjećam tak da nekam žurim, jer recimo sad sam u Kauflandu i u Kauflandu sam. Gledam malo šta ima, gledam šta ima od novih nekih asortimana i tako da sad idem Kauflandom laganini, gledam šta ću kupiti, gledam šta ima ovdje, gledam šta ima ondje. Ne nervira me kad mi neko stane kad mi neko stane kod police gdje ja sad nešto trebam isto uzeti, nego ok, sad je on tu, ja ću malo ovako nešto pričekati i sve pet. Prije bi se ovo sad tu stoji, ajde kad ćeš više ovo to nestalo je. I tako sam se općenito počeo osjećati bolje. Isto jedan banalni primjer u prometu. Nisam bio toliko nervozan ili živčan što sad neko se ubacuje, što neko radi ovo, što neko radi ono, nego polako se vozim. Ne vozim se 30 na sat, nego vozim normalno i osjećam se dobro u prometu jer nikam ne žurim. Taj dobar osjećaj sam nastavio osjećati kroz sve dane ovog izazova. Sad ne mogu ti reći kako ćeš se 100% svaki put ustati rano ujutro, ali mogu ti reći na što možeš obratiti pozornost. Prva stvar je tvoj jednodnevni biološki ritam. A najbolje da to googlaš malo da vidiš o čem se radi, a uglavnom pokaže ti jesi li ti neki jutarnji i koliko jutarnji tip ili večernji tip ili tako nešto. I ono što također znam je da ljudi koji misle da su striktno večernji tipovi može biti da su jutarnji tipovi, samo što još nisu otkrili da su jutarnji tipovi jer nisu otkrili sve te fine benefite buđenja ujutro. Ono što ćeš osjetiti jednom kad kreneš se tako buditi ujutro je koliko je lijepo biti budan dok svi spavaju i osjetiti taj mir. Osjetit ćeš koliko je lijepo obaviti stvari koje možeš ujutro prije posla, tako da si ostatak dana neopterećen. I ono što će ti isto pružati zadovoljstvo je što ćeš osjetiti koliko si na jednom zadovoljniji sa sobom i sa svime što ti radiš i sa svime što si napravio i postigao i što imaš. Postaćeš opuštenija i zadovoljnija osoba. Ali naravno tu su i prepreke. Moje najveće prepreke su bile kad sam krenuo s tim izazovom mrak i hladnoća. Budući da sam taj izazov radio u siječnju, kad je mrak bio do negdje 6:30 ujutro i kad je bilo užasno hladno se probuditi, a u krevetu fino toplo, znači užasno se bilo teško ustati. I zato sam se doslovno svako jutro borio s tim da se ustanem bez obzira što bih htio još ostati spavat i da se ne vratim nazad u krevet. Mnogi ljudi daju taj savjet, stavi si mobitel ili alarm na drugi kraj sobe, da se doslovno moraš ustat i otići do njega i ugasiti. Ali meni to nije pomoglo jer bi ja otišao, ustao se, ugasio i brzo otišao nazad u krevet jer je tamo bilo toplo. Tako da ti možda u tome svemu pomogne citat Marka Aurelija koji je rekao nešto u stilu: djeluj odmah ako shvatiš da ti je teško ustati se iz kreveta. Reci sam sebi moram raditi. Kao ljudsko biće, što se ja to imam žaliti ako sam stvoren da radim ono što želim? Ili sam stvoren za to, da se grijem ispod dekice i bude mi toplo? Iskreno ne znam je li to rekao Marko Aurelije ili Marko Aurenije. Ok, loša fora. Ali kužiš šta hoću reći. I još jedna bitna prepreka u tom svemu je bila mobitel. Mobitel je užasna prepreka za probuditi se i krenuti sa danom. Meni je to bila čak najgora stvar koju sam si mogao napraviti. Kad uzmem mobitel i krenem scrollat, onda se sam još više umorim. I onda sam u stvari tih pola sata što sam scrollao na mobitelu, mogao sam pola sata spavati. Bolje da sam pola sata spavao. A ovako kad sam scrollao pola sata na mobitelu, dođe mi da još sat i pol, da opet spavam sat i pol, jer mi toliko treba da se odmorim od tih pola sata scrollanja. Tako da mislim, ako uspijete reći te dvije stvari, ustajanje i mobitel, već ste na konju, koji Marko Aurelije. Sad ću reći nešto cringe, to sam ostavio za ovaj dalji dio videa, jer neće svatko doći.
ali vjerojatno i ti isto misliš da si stvoren za neke veće stvari, za neke bolje stvari i nekako sam sebe sputavaš u tome svemu. A to znam jer si dospio do ovog trenutka u ovom videu. Nakon 30 dana ovog izazova osjećam se dobro. Čak mislio sam kad ću krenuti s ovim izazovom da ću nakon 30 dana se naviknut, da će biti ok se ustajati tak rano ujutro, ali u stvari nije to da sam ja, recimo šta znam, ok s tim da se ustanem u tu hladnoću, u taj mrak, nego sam u stvari bolje uvježbao taj dio da se mogu ustati na zapovjed. Tako da se u stvari to dogodi. Nikad ti nije baš prelagano i preugodno se ustati ujutro, ali svejedno to napraviš. I dođeš do te neke razine da više ne ovisiš toliko o emociji. Joj, sad mi se ne da ili sad mi se da ustat. Jednostavno dođe taj tren, ustajem se, ok, ustajem se, bez obzira kako se osjećaš u tom trenutku. I sad ja nekak znam, nagrada za to ako se ustanem bit će lijepo, osjećat ću se dobro kroz čitav dan, osjećat ću se neopterećeno i obavit ću neke stvari, zbog čega ću se osjećati dobro. A ako se ne ustanem, onda se opet lagano vraćam u to svoje kaotično stanje gdje ništa ne obavljam i osjećam se loše. Dok s druge strane, ako se ustanem, u 100% slučajeva, 1/1 ću se osjećati dobro na kraju dana. I ono što će ti se sigurno dogoditi, ako stvarno kreneš s tim, je, evo, meni se počelo spavati oko 6 popodne obavezno. Znači ja sam u 6 popodne već mrtav umoran, mogao bi leći, mogao bi spavati, to je to. Mogao bi završiti dan. Ali onda opet ako uzmem neki power nap popodne, dobar sam do navečer. I na kraju bi sam htio reći, znate kako sam lijepo spavao na 31. dan. Znači kad je završio kad je bio taj 30. dan, baš sam bio sretan jer sam znao da ću tu večer neću imati nikakav alarm. Mislim da bila je nedjelja. Samo malo da vidim. Da, bila je nedjelja i to jutro sam bio bez alarma. Spavao sam, toliko sam sretno zaspao, toliko sam sretno spavao i probudio sam se u 9:30. Bio sam prezadovoljan što sam napokon mogao spavati bez da me budi ikakav alarm. Osjećao sam se ko bombončić. I dalje prakticiram rano ustajanje, ali preko radnih dana. Prije posla opet se tako ustanem ranije, obavim što trebam. Dok prek vikenda u stvari baš i ne, u stvari nedjeljom nikako. Jedino još u subotu se isto dignem malo ranije i obavim nešto što mogu prije nego što odem na piće. I ono što se sad u stvari isto osjećam je da preko vikenda se dopustim tako duže spavanje zato što osjećam da sam zaslužio to, što je jedna jako lijepa promjena. Tako da toplo preporučam ranije ustajanje, osjećat ćeš se jeb. Nadam se da se svidio ovaj video gdje pričam svoje iskustvo o tome kako mi je bilo tijekom 30 dana kad sam se ustajao i što sam sve iz toga naučio, koje su mi bile neke prepreke. Sad sam već krenuo u drugi izazov kojeg snimam. Izazov je taj da svaki dan vježbam barem pola sata i isto ću pričati o tome kako mi je bilo, što sam sve doživio i kako sam to sve proživio. Ovi videi su svi u suradnji sa Kauflandom, tako da hvala Kauflandu što mi omogući da ovo sve snimam i da dijelim svoje iskustva sa svima vama. I ništa, eto, bilo bi mi jako drago da lajkate ovaj video, da ga, ako ga hoćete šerajte ga, to bi isto bilo super, da komentirate nešto što se vama svidjelo, ako mislite nešto probati. Ako mislite probati taj bilo koji od tih izazova, pišite pa ćemo zajedno komentirati, to bi bilo jako fora. Uglavnom što više imam tih interakcija od vas, to je bolje i za mene, to jest u stvari sam je bolje za mene, jer će onda taj video doći do više ljudi što meni opet bolje dođe, onda će Kaufland vidjeti, gle, njemu stvarno idu dobri ti videi, ajmo nastaviti s time, tako da ako bi htjeli da ja nastavim s time, svakako lajkajte i komentirajte. A što više lajkate i komentirate, YouTube će vidjeti, aha, gle, ovi videi se sviđaju ljudima, tako da će doći još više ljudi koji su neki istomišljenici kao i ti, tako da, eto, to je bilo jako drago. I ništa, vidimo se opet za mjesec dana kad ću pokazati kak je to bilo, kad ću pokazati kak se... Vidimo se u sljedećem videu kad ću pokazati kak je to bilo kad sam vježbao 30 dana uzastopno.